iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese manya makuru ya BBC gahuza miryango n'abahe n'ikaze makuru yo kuri no wa kane genekerezo ya kabiri ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Izi ningingo zamwe makuru tugiye kwashikiriza. Mu Rwanda umubino washamateka ujere kugenzura ibikoresho by'umutungo wa leta usaba ko itegeko rigenga amasoko ya leta risubirwamo kubera ririmo ibihengeri bihomvye igihugu. Ubuyobozi bubizamo kandi ubundi ubuyobozi buje mu bintu byo gutanga amasoko abantu batangira gukeka ko abo bayobozi nabo bafitemo inyungu. Turaje mu Burundi aho indwara yongeye gufata abantu benshi mu bice bimwe vy'igisagara n'ingwara ya kolera. Muri iyi minsi itatu iheze twarabonye yuko kolera yasuye kuzana umurindi munini n'ishavu byinshi. Na museruko gwo hagati President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika avuga ko agiye gukubita Iran kurusha ko amaze kwikora, ahandi naho akavuga ko yashitse ku ntego. Turagaruka kwijambo rashikirije uno musi kandi tufitiye ikinamico urunana. Aya makuru ahagarariwe na Anne-Marie Wemiza. Idonido ni nyuma y'amakuru avuga hirya no hino twategurana na Richard Mutesi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanenze ubuyobozi bwa Donald Trump bitewe n'ubutumwa avuga ko buvuguruzanya batanze ku bijyanye n'intambara iri muri Iran, avuga ko harimo amagambo menshi. Yanaburiye ko igikorwa cy'ingabo cyo gufungura umuhora wa Hormuz kidashoboka kandi ko ibitero byo mu kirere bitazatanga igisubizo kirambye ku gisubizo cya gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi. Ari mu ruzinduko muri Korea y'Epfo, Macron yavuze ko amagambo bwite ya Trump yavuze ku mubano we n'umugore we atari meza kandi adakwiye. Perezida wa Amerika Donald Trump wigeze gushinja Ubufaransa kudatanga umusanzu uhagije muri iyo ntambara, yavuze ko Brigitte Macron afata nabi cyane Emmanuel Macron. Ingabo za Iran zikomeje kugaba ibitero zikoresheje drone na misile ku bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu, zivuga ko intambara izakomeza kugeza ubwo abanzi ba Iran bagize ukwicuza guhoraho no kumanika amaboko. Abategetsi ba Arabia Saudite batangaje ko drone enye zaburijwemo zitaragera ku ntego zazo, naho Abu Dhabi yavuze ko ubwirinzi bwayo bwashoboye gukumira misile zari zigiye kwangiza ku bikorwa by'ubucuruzi n'inganda. Hagati aho amakompanyi abiri akomeye akora ibyuma bya Iran yatangaje ko yahagaritse ibikorwa byayo kubera ibitero byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli. Ingabo zidasanzwe za Iran za Islamic Revolutionary Guards zavuze ko zishobora kwibasira inganda zikora ibyuma na aluminium zifitanye isano na Amerika mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu nibiba ngombwa. Mu ijoro ryakeye umuvugizi wa Iran yavuze ko Amerika ntacyo izi ku bushobozi bunini kandi bw'ingenzi igihugu cye gifite. Abana bane batewe ibyuma barapfa ku ishuri riri mu murwa mukuru Kampala muri Uganda nk'uko polisi yabitangaje. Mu itangazo kuri X, polisi ya Uganda yavuze ko ukekwa yafashwe ariko impamvu yabimuteye ikaba igikorwa iperereza. Umugabo ukekwa iki cyaha yitwa Okero Christopher Onyum w'imyaka 39. Igipolisi cya Uganda cyatangaje ko abana bane bishwe ari abahungu batatu n'umukobwa umwe bari bafite muto w'umwaka umwe n'amezi, umukuru akaba yari afite imyaka 2 n'igice. Umwe mu bavugizi w'igipolisi yabwiye abanyamakuru ko bari abana 14 mu ishuri, 10 bapfuye naho bane bakaba bashyikirijwe ababyeyi babo. Yavuze ko iperereza ry'ibanze ryerekanye ko ukekwa yaje kuri iriya shuri ashaka ishuri ry'umwana, asabwa kugaruka uyu munsi ndetse arishyura maze nyuma atera aba bana yicamo bane. Bernard urakoze Latifa Mutesi. Amakuru tuyahere mu Rwanda aho umugwi n'amashinga amateka y'ico gihugu jeje kugenzura ibikoresho by'umutungo wa leta usaba ko itegeko rigenga amasoko ya leta risubirwamwo kubera ririmo ibihengeri bihomvya igihugu ndetse hakaba nibibangamira abikorera twabo. Igenzura ryakozwe n'uno murwi ryagaragaje ko hari aho leta iteba kwishura abayikorera maze nabo bakaza kwishura amafaranga y'umurengera, ngo hari n'ibigo by'ubucuruzi byo mu mahanga byinjiza ibikoresho byahebe amakori bije gukoreshwa mu masoko ya leta. Ibi ngo bidahindutse ko bari guhohotera abagwizatunga b'imbere mu gihugu. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa.
Komisiyo ishinzwe imari ya leta ivuga ko itegeko ry'amasoko risabirwa guhindurwa ryagaragayemo inenge nyinshi zishobora gutera igihombo kuri leta ndetse no kubikorera. Ibi kandi bishimangirwa n'ibibazo bya bamwe mu badepite bavuze ko hari amasoko atangwa huti kubera ko yihutirwa. Batwishyura dutinze ariko nayo kuko bizatinda kuyishyura ikuba kabiri igiciro yari gutangiraho, ubuyobozi bubizamo, kandi ubundi ubuyobozi buje mu bintu byo gutanga amasoko abantu batangira gukeka ko abo bayobozi nabo bafitemo inyungu, yaba ari n'amasoko manini bihita bitera ikintu cy'urwikekwe rubi. Umuyobozi wa komisiyo y'imari ya leta Valence Muhakwa nawe yemeye ko igenzura bakoze basanze izi nenge ziriho, ariko ashimangira ko leta idakwiye guhomba mu masoko kandi ifite abayihagarariye. Leta ntiyakagombye no guhendwa kubera ko ifite abayihagarariye muri ayo masoko. Itegeko rivuga ko mbere y'uko urwego rwa leta rutanga isoko ruba rukwiriye gukora isuzuma ry'ibiciro bakagereranya niba koko ibiciro byatanzwe n'abapiganira ayo masoko bihuye n'ibiciro biri ku isoko. Ibindi bibazo byagaragajwe birimo ibigo by'abanyamahanga byemererwa kwinjiza ibikoresho mu Rwanda bidasoreshejwe. Umukuru wa komisiyo avuga ko aya ari amakosa kuko ibikoresho byinjijwe bigomba kwishyuzwa imisoro kugira ngo hatabaho kurenganya abashoramari b'imbere mu gihugu. Hari abadepite babajije impamvu basaba Minisiteri y'Imari kuba ariyo itanga umushinga w'itegeko kandi inshingano zabo arizo gutora amategeko. Kuri Depite Muhakwa ngo iyi ni imwe mu nzira zemewe n'amategeko kuko yemerera minisiteri runaka kuba yatanga umushinga w'itegeko ku kibazo runaka kiyireba. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Indwara ya kolera yongeye gukaza umurindi mu bice bimwe bya Bujumbura mu Burundi. Hari haheze amezi atari make iyo ndwara yasubiye hasi inyuma yo kuvugwa cyane mu mwaka weze. Mu ijoro ryakeye ryonyene bimwe mu bitaro byo muri iki gisagara vyakiriye abarwayi hafi 40 nkuko vyatangajwe n'umushikanganje w'amagara y'abantu muganga Lidwine Baradahana. Yanavuze aho abo bantu baba. Muri iyi minsi itatu iheze twarabonye yuko kolera yasubiye kuzana umurindi munini n'ishavu ryinshi. Muri iri joro ryakeye haraye abarwayi 38 mu bitaro byo ngaha muri clinique. Nashaka ndabamenyesha yuko ku munsi w'ejo wonyene haje abarwayi 18 icyarimwe. Abo barwayi bavuye muri quartier ya Bubanza muri zone Kinama hamwe no muri quartier ya Bukirasazi. Umushikanganje Baradahana avuga ko biterwa n'abantu basuka imyanda y'imisarani y'amazu yabo mu nzuzi n'imiserege imanukira muri amakartie, yagabishije ko bagiye guhanwa. Turashaka tubamenyeshe ko dufise urutonde rw'imihana yose yo muri Nyabagere, Winterekwa na Gisandema. Turafise imihana n'amazina yabo yakoze ivyo bintu. Bagende bazibire ajya matuyo aserukira muri zijya nzuzi ndetse no mu makanevo kuko nibo bariko baratuma umugera wakorera ukwiragira mu gisagara udahera mu gisagara. Bazotangura guhana abantu, ntitwari twifuza kubahana mugabo twagira twerekane yuko iyo tuvuze ibintu atari umukino, abene gihugu bige kubaha no gukurikiza amategeko. Uyo yari muganga Lidwine Baradahana umushikanganje w'amagara y'abantu. Tuje mu ntambara ya Iran naho President wa Amerika yarayashikirije ijambo bamwe babona ko yasubiyemwo vyinshi mu byo yarasanzwe amaze kuvuga. Yavuze ko Amerika yashitse ku ntego zayo muri ntambara ko agiye kurangiza mu ndwi ziri imbere, ariko anavuga ko agiye kugaba n'ibindi bitero bikomeye no gusumba ibimaze kuba gushiku. Ibindi tubaze Prime de Kumagenge. Iryo jambo Trump yashikirije mu masaha bizwi yuko haba hariko harakurikira abantu benshi kari nk'akanya ko kuvuga yuko intego yihaye muri iyo ntambara ya Iran asa n'uwazishizeko zose akabirya. Kwabaye kuvuga ko kuba Iran yifatiye umuhora wa Hormuz kubisanzwe atari kibazo ca leta zunze ubumwe za Amerika. Mu gihe avuga yuko Amerika izofasha, yongeye kubwira ibihugu bikenera uwo muhora kurusha Amerika gufata iya mbere mu kuwugurura. Trump yanavuze yuko Amerika ishobora gusozera ibikorwa vyayo vya gisirikare vuba, ariko yongera gukangisha ko agiye gusambura Iran kuruta uko amaze kubikora gushika ubu. Yavuze ko Iran yasenyiwe mu vya gisirikare, ariko kandi yongera kuvuga yuko itegerezwa gushika ku masezerano na Amerika, ariko ntihagira ico avuga kuvyoja muri ayo masezerano. Yongeye kurahira ko hamwe Iran itobishikako Amerika yoca irekurira amabombe ku bibanza vy'amasoko ntanganguvu vy'ico gihugu. Umukuru w'Ufaransa Emmanuel Macron yaneguye Trump kubatanga ubutumwa buvuguruzanya muri iyo ntambara ya Iran no kurunani rwo kwivunira umwasi hamwe OTAN. Macron yavuze ko Trump avuga amajambo menshi ariko aje mu nzira zose, ati
ati ibivuzwe uyu munsi bikavuguruza ivyavuzwe ejo. Macron yananeguye amajambo Trump yavuze ku migenderanire yiwe n'umugore wiwe Brigitte. Trump yavuze ko afata umugabo wiwe nabi cyane. Macron avuga yuko bene ayo majambo atabereye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Nayo Iran ivuga ko vyarabishikirijwe na Donald Trump, yagabishije yuko hazoba ibitero byo gusubiza kandi vyagutse kurusha. Ivuga ko ibitero Amerika na Israel bamaze kuyigaba ko atakinini bivuze. Ni mu gihe umuvugizi w'igisirikare ca Iran yavuze ko Israel na Amerika bafise amakuru adakwiye kuho Iran ihingurira ibigwanisho vyayo. Arakoze Prime Ndikumagenge. Tuje mu nkino mugwi RSSB Tigers wo mu Rwanda waronse itike yo mu nkino za nyuma mu higanwa ry'umupira w'amaboko Basketball Africa League BAL 2026 utsinze Johannesburg Giants n'amanota 102 mu rukino rwa gatatu rw'inkino z'agace bise Kalahari Conference ziriko zibera i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Byinshi kuri inkuru reka tubibaze Yves Bucyana. Mu mukino wa gatatu wo mu itsinda rya Kalahari, RSSB Tigers yagaragaje inyota y'intsinzi kuva ku munota wa mbere, aho yashoboye kwitwara neza ikegukana intsinzi y'amanota 102 kuri 89 bitewe n'iyi ntsinzi ya gatatu yikurikiranyije muri Kalahari Conference. RSSB Tigers yahise ibikipe ya mbere muri ritsinda ikatishije itike yo kwerekeza muri Beka Arena i Kigali, aho ifite amahirwe menshi yo kuzakinira imbere y'abafana bayo mu rugo. Nyuma y'uko gutsindwa, Johannesburg Giant ubu isabwa kurwana inkundura mu mikino yayisigaye igomba gutsindamo kugira ngo byibuze ibe ku mwanya wa kabiri. Imikino yo muri ritsinda izasozwa ku cyumweru, aho andi makipe atatu azahatanira guherekeza RSSB Tigers mu mikino ya nyuma izabera mu Rwanda. RSSB Tigers yo ishigaje gushimangira umwanya wa mbere muri ritsinda mu mikino ibiri ishigaje, uzayihuza na Dar es Salaam City Basketball Club yo muri Tanzania ejo kuwa gatanu, n'uzayihuza na Nairobi City Thunder yo muri Kenya ku cyumweru. Arakoze Yves Bucyana. Tuje mu myidagaduro. Umuririmbyikazi w'umunyanigeria Simisola Kosoko azwi cyane ku izina rya Simi yatangaje ko yibarutse umwana wiwe wa kabiri avyaranye n'umugabo wiwe umuririmbyi mugenzi we Alekunle Kosoko azwi cyane ku izina rya Alekunle Gold. Inkuru twategurira na Latifa Mutesi. Joromi, I want you to love me. Simi yashyize aya makuru ku rubuga rwe rwa Instagram mu ijoro ryakeye, maze yakiranwa ibyishimo byinshi n'abafana be ndetse n'ibyamamare bitandukanye, aho bayitanzeho ibitekerezo byinshi bamwereka ko babishimiye. Mu minsi ishize hakwirakwiye kandi ibihuha byavugaga ko Simi na Alekunle Gold baba baribarutse impanga muri uyu mwaka, ariko Simi yarabihakanye. Aba bombi bashyingiranwe mu mwaka wa 2019 bari basanzwe bafitanye umwana w'umukobwa wavutse mu mwaka wa 2020. Icyakora kuri ubu ntibigeze bagaragaza izina ry'uyu mwana bibarutse cyangwa igitsina cye. Mbere yo kubyara, uyu muryango wari wamaze gutangaza ko bari kwitegura kwakira undi mwana binyuze mu mashusho y'indirimbo ya Alekunle Gold yitwa My Love Is The Same. Simi na Alekunle Gold bazwiho kubana mu buryo butuje kandi bwakunzwe na benshi, dore ko bahisemo kudashyira ubuzima bwabo mu itangazamakuru cyane, gusa rimwe na rimwe bakaba basangiza abakunzi babo bimwe mu byishimo by'urugo rwabo. Arakoze Latifa Mutesi. Ubu naho abakunzi b'urunana umwanya ni rwanyu. Naramara hise avuga ikimutera imyitwarire asigaye afite muri bagenzi be. Hagati aho rangu dango ntashaka kongera kumva Nyese avuga Chris. N'urunana. Uretse nambuka njye kwambara nyaboko. Chris mbanze nkubura iki cyumba cyawe. Umukobwa w'inkumi koko harabyuka akagenda adakubuye icyumba araramo. None se ko nabyutse njya kuvoma nari kwakubura rya. Ngaho bugumye aho gatoya ntagutumuriraho ivumbi kandi uvuye gukaraba. Ikibazo cy'uko nyerererwa ndabona hakeye. Humura nta gisigaye yewe. Ndaharangije. Iki ni igikinara. Icyo se si cya gitambaro wambaye ngo nkoreshe ndi mu mihango. Kugipfurika hano si nyuma y'uburirisi. Nari maze kugikoresha mbanyirambitse ngo nze kukijugunya. Ko hari kimwe si ibindi biri hehe? Narabijugunye. Ye? Utikinara?
ngo wagize ute? Narabijugunye nyogoko ko nari namaze kubikoresha se nari kubibikamo iki? Wabijugunye hehe Nara? Ku gasozi. Kandi wa mwana wawe nakatarazakazana. Kuki wafashe biriya bintu ukajya kubijugunya utambajije koko? None se bima wigeze umbwira aho nzabishyira nimara kubikoresha? Ibitambaro nka biriya kirazira nta muntu ubijugunya hagaragara. Umuntu abishyira heza. Urabimesa neza ukabyanika ahantu hiherereye ku buryo nta muntu ubibona. Byamara kuma ukabibika kugira ngo uzongere ubikoreshe n'ubutaha. Ubu se nzongera mva amaraso nkariya nanone nyogoko. Nyine wabaye umukobwa w'inkumi biriya bigiye kujya bikubaho buri kwezi. Ari nako nkomeza kwirinda abahungu. Bose ukabagendera kure nyine n'abagabo ukabahunga. None se abagabo nabo bantera inda duhuye nyogoko. Batayigutera se. Ahubwo ni nabo ukwiye kugendera kure cyane. Niba ushaka kurangiza amashuri yawe rero ukaba umwarimu kazi nka Budesiyana. Ku ishuri nibiba byoroshye pe kuko nigara n'abahungu benshi. Dufite abarimu b'abagabo kandi no mu nzira yagiye duhura n'abagabo tugiye cyangwa tuvuye kwiga. Abo bose ugomba kubahunga hatazagira ugutera inda. Cyakora amahirwe ngize nuko ibiruhuko bigeze wenda ndamara kabiri nta kibazo cy'abahungu mfite. Ngaho nakwitabyeho ukagira Imana we. Gusa nizere ko ari ikintu gifatika. Uramenye ntubunkuye mu kazi kanjye umbwira ibintu by'amafuti. Ndagira ngo tuvugane ku kantu gato cyane karebana n'ikintu waraye umbajije nijoro. Amajoro yawe rwose ntabwo nyashakanye. Urumva ako kazi kagucyura igicuku niba ngombwa ahubwo uzakaveho ariko ujye utaha kare. Mbere na mbere mbanje kugusaba imbabazi mama kuko naraye nkubeshye. Ariya masaha rwose ntabwo narindi mu kazi. Aha sibyo navuze ntinyamara njye nkenga icyo rubanda bavuga ukankubita mu kanwa. Nimba utari uri mu kazi se ubwo kire gicuku uri kumwe nande? Impamvu itumye nguhamagara rero ndagira ngo rwose nkubwize ukuri mama. Nijoro wambarije niba narongeye gukundana na Chris ndakubeshya ngo oya ariko nyine uhita unamuvuga nabi. Ntumbeshyere muko ntawe navuze nabi. Wamuvuze nabi mama nuko ntibuka neza ijambo wakoresheje ariko cyari nk'igitutsi pe. Niba numvise neza ngo ni umutindi gasani niba ngo ari umubura gasani sinibuka ikintu kibi rwose wamwise. Ariko ibyo ni ibiki bawegeranye? Kira ni igiki se bavuga nabi cyangwa ubundi nabeshye hiye? Ahubwo uranyumvira ra umubona muheto w'umwirasi wikunda kubi mwise umutindi subwo naba mbeshye hiye. Ukuri rero nuko ngewe ubu na Chris twongeye. Kweki wenyinisha nye mbwira icyo umpamagariye nsubire mu kazi kanjye kandi ntushake kunkuramo amagambo wa mwana we. Mama ntabwo nkukinisha rwose ndakomeje. Chris twongeye gukundana ariko noneho ni gake gake pe tukazabanza tukareba aho byerekeza. Nzibaho nye uri muzima cyangwa mu mutwe insinga zasuze? Niba iki mureba byerekeza hehe? Ariko ubu ngubu kuko nturoze wa mwana we nye nta soni kuko utinyutse kongera gukururana n'uriya muvuna muheto. Umuvuna muheto waguye mu gihe akakwandagaza bigeze hariya ku munsi w'ubukwe kuko uratinyukanye. Ubwo uratinyuka? Ntabwo ubeshya kuko byarabaye ariko byararangiye mama. Ubu turi mu bishyashya byahise ntabwo tukiri kubirebaho. Ariko kubyara nabi we mana yanjye nye reka nkubise nigendere. Urumva reka nkubise nigendere kuko ndumva ntabona icyo mvuga rwose. Kereka uwakumva byibuze nkagutambika iki n'ebyiri niho umujinya mfite wagabanyuka naho ubundi reka da. Ese ubwo mwandetse muranshakaho iki nduti? Ese ubwo waje tukajya gukina Nara uraguma mu ishuri wenyine ngo bikumarire iki? None se mwagiye mugakina nababujije ko umupira muwufite mwagiye mugakina njye mukandeka? None se turakina turi batatu bikunde waje ukabana na ndutiye nanjye nkabana na wowe se tugakina amashoti. Ntabwo mbishaka rero mugende mukine mwenyine njye ndaguma mu ishuri. Cyangwa tujye gukina ikibariko niba umupira utawushaka Nara. Kereka nitujyana twenyine. Mwenyine wowe nande? Njyewe n'uwase. None aho udashaka ninjye na ndutiye. Nyine nimugende mujye gukina ibyanyu by'abahungu. Ariko nta mikino y'abahungu bonyine ibaho cyangwa iy'abakobwa bonyine ibaho Nara. Siko bimeze ratuwase imikino yose abahungu n'abakobwa ntibashobora kuyikina. Niba se nashaka gukinana nawe waje tukigendera mwana tukajya gushaka abandi dukinana niba Narama atabishaka. Koko twigendere nduti
niba umuntu atadushaka nta mpamvu yo kumwihomaho. nese kuki wanze ko dukinana na ba Santara? Erega impamvu nsigaye nanga gusanga abahungu no kuvugana nabo ni uko nagiye mu mihango. none se ugiye mu mihango ntabwo yongera kuvugana cyangwa gukina n'abahungu Ntara? Baguteye indazi urumva utahita uhagarika amashuri, inzozi zawe zo kuzaba umwarimu cyangwa umuganga zikaba zirahagaze. nese ninde wakubwiye ko iyo umukobwa avuganye n'abahungu ari mu mihango bamutera inda? Ni nyogokuru. ubwo se ntiyakubeshye Ntara? Nyine yarambwiye ngo iyo umukobwa yagiye mu mihango agomba kwitondera abahungu kuko iyo ubegereye cyane bashobora kugutera inda. nese ibyo kutavugana nabo byo byaje gute? Nyine nahise mfata ingamba z'uko nta muhungu nzongera kuvugisha, nta n'uwo tuzongera gukina kugira ngo hatazagira uwo twegera akantera inda. ndaza kubaza mama neza numve niba nyogokuru wawe atarakubeshya. Nyogokuru se yambeshya kandi ari umukecuru. umukecuru se ntabeshya? Umukecuru aba azi ibintu byose nta n'ubwo abeshya. nese ko nanjye mama yigeze kunganiriza ibirebana n'umukobwa watangiye kujya mu mihango, icyo kintu cy'uko iyo wegera abahungu bagutera inda akaba ntacyo yigeze ambwira. uzi ko kunyura hano ureba niba hari ikiraka bikugirira umumaro di? umumaro? ngaho damwenza akagage se urashaka kunsomyaho mu gihe? toka satani ntabwo twe tunywa ibisindisha ahubwo hano hari amata y'umukobwa Jana atatwaye, niba yazane rwose uyamushyire. ugize ngo nyamushyire? nyamushyira hehe? uyamushyire mu rugo. reka naguma aho ngaho rwose, njye nta kintu mpanga na mukobwa Jana. niba Stefano yamugiriye impuhwe akamugurira amata, yohereze n'uyamushyira rwose, cyangwa nyirayaza yitwarire. ngaho reka aya mata rwose ntawe ahuriye na Stefano Pascal. none se ninde wayaguriye mukobwa Jana akananirwa kuyamushyira? nyine ni igitekerezo nagize cyo kumukamira ukwezi iyi njyewe, kugira ngo nk'umugore wonse abashe kubona intungamubiri ziri mu mata, maze abashe kose abari abana neza. niba ari uko nguko, niba yazane n'impanyura ndayamuha. nta no gushimira koko Pascal, cyangwa ntabwo uzi ko inashima itongerwa? ndagushimira se kuko wankuriye ikimugi. ubwo se nagize neza kuguhera umugore amata mu gihe cy'ukwezi kose koko nta nakwishyushije amafaranga Pascal? litiro 30 nzamuha mu kwezi, ubwo ni nke koko? none si ibyo ngibyo ni igihe wabigushimira mugi cyangwa ni Stefano? ni wowe kuko nayahaye umugore wawe. ubu si yo ntayamuha, si wowe uba uri kugoka ushaka amafaranga yo kuyagura. ngoka se ndwana n'iki ko abana ari aba Stefano n'abanjye? bagiye mu mirire mibi se ni njye waba uhomba cyangwa ni Stefano? Pascal, ndakumva. ngomba gushaka umwanya nkakubwiriza kuko umuryango wanyu ukeneye Kristo kugira ngo wongere kuba umuryango ushima Imana n'abantu. ni ukuri pe. ariko mugisha ubwiriza ngiye na mukobwa Jana se? rwose ngiye gushaka umwanya njye mbigisha ijambo ry'Imana, ndebe ko mwakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanyu. komera gusa. aha yewe reka nigendere, ubwo nzaba ndara n'umwana. ubwo ugiye hese? hari ikindi umbaza se Kiri? gize ikindi nkubaza naba nshaka amahane, ahubwo urakoze cyane. dore amashati uzajya uyashakira aha, amatisheti ngaya aho abitse, amapantaro ngaya hano, imyenda ya siporo ngiyi hasi. nizere ko nta kavuyo k'imyenda nzongera gusanga aha rwose. umva nongera ukahasanga uzafata inkono nkubite rwose. gusa igisigaye si ukuzana ibiryo tukarya. ibiryo nabyo byahiye, ariko urihangana nibagiye kotsa agasenda. ninjye wihangana se cyangwa ni wowe urukunda wihangana? twese turihangana kuko nawe uba ubeshya ngo ntabwo urukunda, kandi iyo urimo ry'ibiryo karimo mba mbibona rwose ko waryohewe. byose se atari wowe kugira ngo nibitabaho ntuzabinkoresha. mbere ntabwo najyaga ntekereza urusenda pe, ariko umaze kurunkundisha ku buryo niyo ngeze muri resitora mbaza nkabaza ngo karakora neza. ejo bundi se ntiwahoze wigisha uruhare rw'abagabo mu mibereho myiza y'abana? none se n'urusenda ruri mu mibereho myiza y'abana? ndavuga ko nanjye nyine nakoze uruhare rw'abagore mu mibereho myiza y'abagabo. no kuzagushakira umwanya mu nteko y'ubutaha aho kazaza kwigisha abagore imibereho myiza y'abagabo rero. gusa Kiri, nubwo twibereye mu rwenya ariko ejo bundi wigishije neza pe. mbega ngo uravuga uko abagabo bakwiye kwitwara mu ngo zabo maze abagore bose bagatwarwa. ariko se buriya ni iki gishya navuze? kwibutsa abagabo ko ari inshingano zabo guha abagore babo amahoro,
bakabagaburira neza igihe batwite bakabarinda imirimo ivunanye nicyo abantu bose bavugiye ko navuze neza. noneho hari n'abandi babikubwiye. Sinzi undi muntu ejo bundi numvise arimo ambwira ngo navuze neza cyane. Nibyo maze warabivugaga nkabona abakobwa n'abagore bose bari kukureba icyoroshye. Iryo ni ifuhe, umuntu akureba icyoroshye ntaho muzinanye Leya. Erega Kiri, nuko ngo wambaye ikirezi atamenya ko kera naho ubundi ubwiza bwawe n'ubwitonzi n'ubuhanga n'ikijwi cyiza Imana yakwihereye bituma nta mukobwa utakwifuza. Wakwivugera ko nzi ko ntawagutumye. Bitwaye iki se ko ngize amahirwe nkaba ari ryo ubibona jyenyine naba ngira Imana. Nuko ye amahirwe kisera. Wagize ngo ubwenge n'uburanga n'ubwitonzi byawe bihuye n'ubwiza n'ubwenge mfite ntitwabyara Sokrate wo muri 2026. Uhise wizira mu cyumba se mama? Mise ko maze kurya wagira ngo nkore iki wa mwana we? Ubu wicaye gato utegereza iminota nka 30. Tuzi ko inama z'abaganga zivuga ngo si byiza guhita urya mukimara kurya se. Zishyira abaganga benezo. Ngiye surabimbwira ndi umuganga. Nubwo nyine nta kundi urazanze. Gusa hari akantu nashakaga kukubwira mama. Umva nizere ko udashaka kungarura mu manjwe ya wa muhungu. Chris se? Icyo nyine nibyo nshaka kukubwira ngo ngusobanurire uko byagenze kugira ngo nisange nyine twongeye kujya tuvugana. Umva nye. Iryo jambo sinongere kuryumva. Niba barakuroza ubivuge nzirye n'imari maze ndebe uko nakuvuza. Nta wandoze rwose ndi muzima. Ubundi si wabaroza arabimenya ko bimenywa n'aba muri hafi. Mama ndakumva ko ibyabaye byaguhungabanyije. None wakabimenye. Ikaba ari nayo mpamvu rwose udashaka kumva ko nakongera no gukundana na Chris. Ariko mu by'ukuri cyabaye nuko ntacyo nshaka nta cyabaye nshaka kumva nye. Uriye muhungu uretse no gukundana sinshaka no kongera kubabonana. Urumva? Numva iki? Numva iki ariko wowe wa mukobwa we wakumvise ari wowe. Ariko nye uje yuko ukuntu uriya muhungu yagusebeje akagutesha agaciro ugahinduka ubusa muri Nyarurembo yose koko. Ndabyibuka mama. Uribuka ukuntu nahindutse iciro ry'imigani nkajya ngenda nubitse umutwe nashaka guhuza amaso n'abantu koko. Byose ndabyibuka n'ukuri. Ntabyo wibuka. Ubaye ubyibuka ntabwo watinyuka kuvuga ngo wasubiye gushodekana n'umuntu nk'uwo. Erega abantu twese dushobora guhemuka ariko ntabwo buri gihe duhemuka kuko turi abahemu. Hari n'igihe biterwa n'ibihe turimo mama. Erega ubwo wahagurutse urahagarara ugomba kuburanira uriya mwirasi. Si ukumuburanira mama, ndavuga ko twaganiriye. Njye mvira mu cyumba. Haguruka ujya mu cyawe vuba vuba. Niba warabuze abandi bagabo uzicara ahangaha tubane n'ubundi warabyaye ufite rupesu aho gusanga ririya shyano rifite umutima nk'uw'impyisi uzicara. Mama nyogoku muri mubiki? Urashaka iki rupe? Urashaka iki hano? Ko numva wowe na mama muri gusakuza se mutongana mwapfuye iki? Impaka za Nyesi n'umubyeyi we zikomeje kuba urudaca. Ubundi se Nyesi yizeye ko Chris azamugarukira. Ntuzacwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Ni kuri kino gikino Urunana turangije akamakuru yacu kuri uno wa kane genekerezo rya 2 kwezi kwa 4 mwaka wa 2026. Twabwiye ko mu Rwanda mu gwi n'amashinga amateka ujeje kugenzura ikoresho ry'umutungo wa leta usaba ko itegeko rigenga amasoko ya leta risubirwamwo kukwera ririmwo ibihengere bihomvye igihugu. Nayo mu Burundi tumvise ko indwara yakorera yongeye gufata abantu benshi mu bice bimwe by'isagara ca Bujumbura. Ariko dukose gato kuri inkuru abarwayi 38 bari mu bitaro nabashitse muri imisi 3 iheze mwijoro ryejo abinjiye bakaba bari 18 gusa.
naho museruko rwo hagati Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko agiye gukubita Iran kurusha uko amaze kwikora, ahandi naho akavuga ko yashitse ku ntego. Mwumvise byinshi ku ijambo yarayashikirije. Aya makuru yarahagariwe na Anne-Marie Niwemwiza, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Sharon Geruto yatumye amakuru abashikira aho muri hose. Kwizo yabo bose rero bafashije kugira ngo aya makuru abashikire. Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye, mugire igitondo ciza canke umutaga mwiza canke umugoroba mwiza bivanye naho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi. Tuzodusubira.